शेषी रसादाने प्रतिभा सौभगाय च गच्छकाय ब्रह्मण शुद्ध गौ ते उपासते कीर्तन देवेशी जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी नवरात्रि मां शिवा दात्री स्वासुदा नमस्ते जयताम देवी चामुंडा जय सर्वदेवी कालरात्रि नमस्ते शत्रु चमरागवि ऐश्वर्यं लौके कपिस्तपोने ममन्त दुर्योधने विज्ञानी प्रबोधि कीर्ति सनारायणे मेरो बाबाले यता हेर्नु त ए लुल्लु हेर्दिन त आमा र बाबाले नै अलिकति हेर्नु त यता यता हेर्नु नि आमाले त्यो त कसैले फोटो नै हालेन त नि यता फोटो खिचेको खिचेन नि के शिवा दात्री चामुंडा जय कात्यायनी हाल्नु नि सर्वदेवी कालरात्रि सर्वै मङ्गलमङ्गलिं उपलक्ष्यमा भनेर शिवरात्रि स्वासुदा नमस्ते हाल्छन् फोटो